Karbi Anglong Autonomous Council atum kemanga tengpen Karbi Anglong attoka nualong quality education ke padopen mesen lo ke charli atomon kapajab ji aphan kabor ialong hamphanga songpen Karbi Anglong arat thur pakpen cherap cheto du nangji pupen kedam tang pai pai ni phai inkora sir kepani KSA hemalong quality education awareness campaign mission surihini ra inkora pho ingpu ponlo Quality Education Awareness Campaign Mission Surihini Rain Kora Phokang Pupona Tengsi Kedam Tang Pai Pai Ni Phai Thongke Pani KSA Borlapher Arupiatum Chepache Piponsi Lumbajong Block Ke Parlo Langso Liat Along Tumeng Langso LP School Apen Chiri Langso LP School Along Kahumri Pedodam Bangso Kahumri Damhut Langso Liat Along Kedo Tumeng Langso LP School Along Headmaster Abang Arni Penarni Kache Dam Dedet Kit Hekdam Long Pen Ning Kang Samsi Chepaklang Pon Nilitum bangso school kahumri damahut osomaratum ke thek thepin lapukali lasi than bangatum ta than pe mi pulote loke charli osomaratum tame ke thek thedeji alama matsi ave nonason headmaster arni penani ke damde pulote konatsi osomaratum ke theklang anparta education em in charge richard tobia ke mangpon mission surihini ra inkora phoke mesen along lapuson pulote koson lo pusi KSA Borlapher Head branch amai phu sanjip phangchopen ningje pon Regional Committee under Borlapher Head ban angkang alo fini langsung lihat long itu sekolah kahumri long ni sekolah itu huljam lo tumeng langsung LP sekolah ben ladak non kita bangga ciri langsung LP sekolah itu lah long ni sekolah ben long tim tegam long bang lalu tumeng langsung LP sekolah mang itu high school kibi high student bang nang ongcet plus so school arum ilong belong si class 1 to class 5 ilong ben jok lasi kalau bangso di mana mang itu survey dam ben tegam long lo arti charta me continue ke bang beda Headmaster bang dolo dipu, tapi ada bang ke bang ke absen si omuna. Nasi lapuson along bang itu kacing honai EM Richard bisa. Anang li mission 25 la bang so ke mang along pen. La bang so school tame immediately pen ke mesen ang ke pawan jibasi ditum KSA hin benjono rilo. Osomara phan lo ke pathek serji ke than bang atum asailo an chot kali apia potum ta than bang aphan det aning ke the chot nangji lapukali. Kaiketa osomar apia potumta chirok tok pen loke pathek serji aphansi donangji pusi Dipu Regional Committee don maipu soro sing be pen ningje pon bangso kahumri damahut KSA Borlapher Head branch maipu sanjip phangcho mohon terang jiten ronghang sunil rongphar lapen Dipu Regional Committee don maipu soro sing be mongal sing ronghang atum chetong dun level pen high school an ke लिए फन उसन से के मिशन पेन के चाली कौन थे माँ अलग के टीचर लपेन पेरेंट्स अतुम दायित्व ऐसे टीचर तुम तो में मिठांग है सुमारो पटेंग पेन मथा पेन असुमारो पन थान पन सिप को किसी चुनिरो पेन आपको पेरेंट्स तुम तो में मिठांग सुमारो पन स्कूल अलग मांग काके तो में पदुन बेरजी फंसी चुनिरो पेन आपको हेमलों समय केचाली बंग केचलांग फंसी चुनिरो लसी नीली पिनी सर्वे बंग के पिनी अंकुर मंगे ला लोंगी स्कूल फंसी तो कोको आठे नॉन बंग के सस्ते पड़ो से कुन पेना बाकु चेंगथुजी निकुन आटोकन दाम पेंसी मो आपको टाउन लोग अंदर मेरी तुम दुधुजी लसी फ्रांसी के आटो से तुम दांचांग लो Pini untuk longian mangke survey long lo nasi pini survey mangke langsung kan. News report Karbi Anglong live.